таърихи гузашта чун шамъ аст. кӯшиш намо то он ҳамеша фурӯзон бошад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон аст манзури шумо. имрӯз дар барнома устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров, номзади илмҳои таърих доцент Шавкат Шарифовро даъват намудем. хуш омадед ба барнома. ташаккур. ёдрас намоем ки мо дар барномаи қаблӣ бевосита бо андешаронии шумо атрофи равандҳо ва истилои Чингизхон ба сарзаминҳои Осиёи марказӣ буд ва омодагӣ буд, дар кадом вазъият давлати хоразмшоҳиён қарор дошт, чӣ гуна ба сангаргоҳҳо ҳуҷум кард. ҳодисаи утрорро шумо баррасӣ карда будед ва барои ёддошт намудани бинандагони негбин мо гуфта будем ки аллакай Чингизхон нерӯҳои худро барои ҳуҷум омода карда буд ва ниҳоятан ҳуҷум кард ба сарзаминҳои ниёгони мо, яъне ба давлати хоразмшоҳиён. аз нигоҳи шумо устод, муқобилияти диловарони тоҷик аҷдодони мо чӣ гуна ба ин нерӯҳои таҷовузгар бархурд карданд ва то куҷо тавонистанд муваффақ шаванд? ташаккур. шумо дар аввали суҳбат хеле дуруст қайд кардед ки мо бояд саҳифаҳои дурахшони таърихи миллати худро донем ки ин яке аз омилҳои асосии таҳкими худшиносӣ, худогоҳӣ, ватандӯстӣ, таҳкими ҳуввияти миллӣ шуда метавонад. ва мо дар суҳбати қаблӣ таъкид ҳам карда будем ки дар яке аз суханрониҳои худ пешвои маъзами миллат мегӯянд ки мо бояд аз таърих шӯъла бардорем, на хокистар. он шӯълае ки роҳи ояндагони моро мунаввар месозад ба ояндаи дурахшон. ва дар ҷои дигар ҳам мегӯям аз таърих сабақ бардорем. албатта. бинобар ин ана ҳамин донистани саҳифаҳои бисёр наҷиби далерӣ, мардонагии гузаштагони мо, диловарии ниёгони мо баҳри озодӣ ва истиқлоли ватани худ чизи хеле муҳим аст. ва мо дар суҳбати гузашта қайд карда будем ки моҳи сентябри соли 1219 анбӯҳи хеле сершумори лашкари Чингизхон ман ба утрор мерасад ва Чингизхон дар ҳамин утрор лашкари худро ба се қисмат ҷудо мекунад. як қисмати лашкарро ӯ ба таҳти фармондеҳии писаронаш уқдой ё угедей мегӯянд ва чиғатой месупорад. қисмати дигарро таҳти сарвазии ҷӯҷӣ ва қувваи асосиро худаш бо ҳамроҳии писараш Тулуй вай ба сӯи Осиёи Миёна ба забти Бухоро шурӯъ мекунад. сокинони утрор ба муқобили лашкари муғул хеле истодагарӣ зиёд нишон доданд. ана ҳамин муҳосираи қалъаи утрор 6 моҳ тӯл мекашад ва ниҳоят уман муғулҳо утрорро забт мекунанд, шаҳрро ба хок яксон карда аҳолии онро ба қатл мерасонанд. акнун аскарони муғул бо сардории ҷӯҷӣ писари Чингизхон ба забти Осиёи Миёна шурӯъ мекунанд ва пеш аз ҳама ба забти шаҳрҳои поёнобии дарёи Сир шурӯъ мекунанд ва яке аввалин шаҳрҳо ин шаҳри Сиғнок дар роҳи анамин ҳуҷуми муғулҳо ба Бухоро буд ки онҳо анамин шаҳри Сиғнокро забт карда тамоми аҳолии онро аз дами теғ мегузаронанд, аҳолиро ғорат мекунанд. дастаи дигари лашкари муғул ба резишгоҳи Ангрен шаҳри Банокадро забт кард ва дар ин ҷо ҳам ман лашкари муғул ба қатлу ғорати мардум шурӯъ мекунад. соли 1220 Чингизхон бо қувваи асосии худ ба Бухоро ҳамла мекунад. ҳарчанд лашкари Бухоро шаҳри худро
من خیلی قاطعانه استوارانه حمایه میکردند با مغول ها مقابلت نشان میدادند، لیکن قوه ها نابرابر بودند. مغول ها که علاقه یک تجربه خیلی کلانی جنگی داشتند و لشکری مغول با مقابل محافظتگران بخارا تمامی قوه خود را سفربر میکند و در نتیجه بخارا از جانب مغول ها ضبط کرده شد. شماری خیلی زیادی مردم بیگناه کشته شدند. باقی مانده اهالی همچون غلام به اسارت برده می شود. بعد از این، بعد از ضبط بخارا، چنگیزخان با لشکر خود به جانب سمرقند رهسپار می شود. باید گفت که محمد خوارزمشاه به مدافع سمرقند یک توجهی خیلی جدی ظاهر کرده بود و من استحکام دیوارهای شهر از نو بازسازی می شود، از نو مستحکم کرده شدند و موافقی معلومات رشیدالدین لشکری سمرقند یا مدافعشان سمرقند تعدادی بیش از 110,000 را تشکیل می کردند و البته لشکری مغول با محاصره سمرقند شروع می کند. در روز سوم محاصره مدافع کنندگان شهر از داخل قلعه برآمده به سر مغول ها هجوم می کنند. لشکری سمرقند خیلی دلیرانه با مقابل مغول ها جنگیدند که این البته در سرچشمه های تاریخی انعکاس خود را یافتند. لیکن با وجود این مدافع کنندگان سمرقند نتوانستند که تا به آخر شهر را از حمله مغول ها نگه دارند و عاقبت مغول ها شهر را ضبط میکنند و قریب از نصف زیادی اهالی سمرقند تلف می شود و مغول ها بیش از 30,000 نفر ساکنان سمرقند را که بیشتر هنرمندان، کاسبان، تاجران بودند، آنها را به اسیری میگیرند و آنها را به اسارت میبرند و شهر سمرقند در نتیجه همین حمله به یک خرابزار تبدیل می‌یابد. چی نیروی در تینت مغول‌ها بود، اجنبیان، تجاوزگران بود که آنها اهالی بیگناه را سر می‌زدند، شهر را می‌سوزاندند و گروهی را به اسارت می‌گرفتند. در کتاب‌ها می‌خوانیم و معلومات‌های هم وجود دارد که می‌بینیم هزارها آدم‌ها از دم تیغ گذرانیده می‌شود. چنگیزخان در تاریخ همچون یک چهره خونریز معلوم است و صحافات تاریخ تاجیکان از همین خونریزی های مغول گلگون گشته است و او به مقابل مردم تاجیک، مردم ماوراءالنهر و خراسان هیچ رحمی نکرده است. از روی معلومات های دقیق تاریخی یکی از محققان خیلی معروف تاریخ ما نور محمد امیرشاهی که یک مقاله خیلی پرمحتوای نوشتند با نام انامین چنگیز چهره خونریز تاریخ، یک مثال آوردن دلیلی که در نتیجه انامین لشکرکشی مغول ها بیش از 10 میلیون نفر تاجیک کشته شد. این گنوسید تاجیکان بود. گنوسید تاجیکان. مغول ها با کسی رحم نمی کردند. مثلا در این باره مورخ مشهور عرب ابن الاسیر چنین میگوید که چنگیزخان یعنی مغول ها با کسی رحم نمی کرد، برعکس زنان، مردان، کودکان را میکشت، شکم زنان حامله را پاره کرده، کودکان هنوز تولد نشده را سر میزد. شراره های این بلا به هر کجایی که میرسید در آنجا خاکستر باقی میماند. حتی یک عباره هست که نتیجه همین ضبطباری های چنگیز را، خونریزی های چنگیز را با یک جمله گوییم افاده کردن که نتیجه همین تجاوز چنگیز چی بود به سرزمین آسیای میانه و در این جمله چنین آمده است که میگوید که آمدند و کشتند و سوختند و رفتند. کاری کردهشون همین. حتی مثلا در
اثری کارل مارکس، یکی از فیلسوفان مشهور عصر 19، او هم درباره انمی وحشیانت مغول میگوید که مغول ها بر روح خلقی که قربان آنها با اسارت آنها می افتادند، بر روح مردم نه فقط فشار بلکه آنها را تحقیر می کردند. در هر جایی که مغول ها پیدا می شدند، آنها آدمان را مثل حیوان می کشتند. زمین های آباد، شهرهای آباد، زمین های زراعتی را به چراگاه خود تبدیل می آورد. یعنی اونها در خون آنها، در اندیشه آنها، در فطرت آنها همین چیز باقی مانده. حتی مثلا درباره اصول حربی آنها در یکی از کتاب‌های من خواندم که پیش از آن که سرباز مغول به میدان جنگ درآید، آنها من اسب سوار بودم، همون در دستشون خنجر، یک شاهرگ همون اسب را بریده، از همونجا سرباز من خونی گرم اسب را میمکید، مینوشید. او مثل دیوانه میشد، یگان رحمی نبود، از من قرد بیش نیست و به یک درنده تبدیل میاد. بنابراین در پیش چنین شخص، یعنی سرباز مغول، نه زن نه پیرانسال نه میسون، من به یگان کس رحم نمیکنه. انا همین اصولی حرب مغول ها بود که به یگان کس رحم و شفقت نکردن، فقط فشار آوردن، تهدید کردن. ترتیب و اصولی گوییم حرب و من ضرب مغول ها بود. تا به آنه که مغول ها استیلاگران اترار را گرفتند، پس از 6 ماه محاصره بخارا را با خونریزی و سوختن و در گرفتن و کشتن و غارت کرده گرفته بردند، از آن خود کردند، به سمرقند آمدند. سمرقند را در نهایت گرفتند. آنها باز در چی فکر بودند؟ روز به روز نیرویشان مستحکمتر میشد از این بازیاف‌ها، از این منفعت‌ها، از این گیرودارها، گرفته بردن‌ها. بله، محاصره سمرقند برای محمد خوارزمشاه اهمیتی خیلی جدی داشت. او به همین نتیجه محاصره سمرقند که همین محاربه باشه می انجامد. لیکن متاسفانه وقتی که مغول ها سمرقند را ضبط کردند، محمد خوارزمشاه من از مقابلت من بعد دست میکشد. او به حدود ایران فرار میکند، به جانب تبریستان، و در یکی از جزیره های جنوبی غربی من بحر خزر پناه برده، دیگر برای تشکیل مقابلت بر ضد مغول ها یگان چاره ناندیشید. این البته فاجعه، نه اینکه برای خود محمد خوارزمشاه، این فاجعه بزرگ برای دولت خوارزمشاه، برای تقدیر من بعده سرزمین ماوراءالنهر بود که مغول ها همین قدم به قدم اونها دلیر می شدند. اونها لشکری زیاد جمع آورده بودند و اکنون مغول ها برای ضبط قسمت های دیگری آسیای میانه شروع میکنند. از شورش های خلقی، از شورش هایی که بر ضد تجاوزگران مغول صورت می گرفت، مخصوصا یکی از کارنامه های قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک استاد عینی در یک آچرک علمی تاریخی خود به طور کامل درباره این شخصیتی برومند و دلاور تاجیک یادآوری کردند. از آن حرف می‌زدید. یکی از صحیفه های هم فاجعه انگیز و هم صحیفه های درخشان مردانگی دلیری مردم آسیای میانه، این مدافعی قهرمانانه شهر خوجند با سروری حاکم خوجند تیمور ملیک بود. باید گفت که درباره من مدافع شهر خوجند اثرهای زیاده، تحقیقات‌های زیادی نوشته شدند. یکی از اولین تحقیقات ها این آچرکی تاریخی استاد صدرالدین عینی بود که با هدایت بابا جان غفورов که آن وقت سروری حزب کمونیست تاجیکستان بودند و دوره گوییم جنگ بزرگ وطنی برای بلند برداشتن روحی وطن دوستی
тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ бо ҳидояти Бобоҷон Ғафуров устод Айдӣ ду асари таърихии худро менависад: Исьёни муқанна ва қаҳрамони халқи тоҷик Тимур Малик. ва дар ҳамин очерки худ муборизаи мардуми Хуҷандро хеле бо тафсил ман чӣ кардам. ва албатта ин чиз дар китоби тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров дар як фасли алоҳидаи он бо номи мудофии қаҳрамононаи Хуҷанд бо сардории Тимур Малик Бобоҷон Ғафуров ҳам дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ анами мудофии Хуҷандро инъикос карданд. ва бояд гуфт ки яке аз тадқиқотҳои хеле навтарин доир ба ҳамин мудофии шаҳри Хуҷанд ин рисолаи хеле муҳташами маърихи номи мардумшинос ховаршинос профессор Назирҷон Турсунов бо номи Ҳафтхони Тимур Малик мебошад ки ин асар бо забони русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ чанд сол пештар дар Хуҷанд нашр шуд. яъне Ҳафтхон, яъне ин ҳафт корномаи Тимур Малик ба ҳамин муҳорибаи Тимур Малик бахшида шудааст. ва бояд гуфт ки Тимур Малик барои нигаҳ доштани шаҳри Хуҷанд, хароб нашудани шаҳри Хуҷанд як ҷазираеро интихоб мекунад. дар ҳамин дарёи Сир як ҷазираеро интихоб карда асосан ба муқобили лашкари Чингизиён бо киштиҳои ҷангии худ ё қайиқҳои ҷангии худ ҷанг мекунад ки дар ҳамун асари устод Айнӣ дар Бобоҷон Ғафуров ҳам тасвир карданд ки ин қайиқҳои ҷангӣ, киштиҳои ҷангиро бо қамич ва гили хели ғафс, бо намати ғафс болои ин қайиқҳои ҷангӣ деворпӯш андова шуда буданд ва аз онҷаҳо тиркашҳо гузошта шуданд ки сарбозони Тимур Малик аз дохили ҳамин қайиқ истода муғулҳоро қир мекарданд ва тири муғулҳо омада ба ҳамун намат ки ин намат гили нам буд, тирҳои онҳо бармехӯрд ва ба сарбозони Тимур Малик асар намекард. ва оқибат Чингизхон маҷбур шуд ки роҳи ҳамин киштиҳои Тимур Маликро бо санг ё бо занҷирҳо бандад ва киштиҳои онро, чунки онҳо доим ҳаракат карда асосан ба муқобили муғулҳо шабохун мезаданд, яъне ҳамлаи ногаҳонӣ ба муқобили лашкари Чингиз ки дар ҳамун соҳили Сирдарё буд. ва муғулҳо ин киштиҳоро албатта бо як яроқи манҷаниқ бо воситаи санг ва бо воситаи занҷир бастан пеши роҳи онҳоро мегирифтанд. лекин диловарони анамин сарбозони Тимур Малик ҳама вақт муғулҳоро шикаст медоданд, ба онҳо ман зарбаи хеле ҷонкоҳ заданд. дар охир умуман сафи лашкарони Тимур Малик кам мешавад, захираи аслиҳа, захираи хӯрок кам мешавад ва роҳи кӯмак ба лашкарони Тимур Маликро баста буд. дигар мардуми Хуҷанд ба Тимур Малик ки дар ҷазира истода қароргоҳи ҳарбӣ ва дар ҷазира буд, онҳо мардуми Хуҷанд наметавонистанд ки ба ӯ кӯмак расонанд. бинобар ин ӯ маҷбур мешавад ки ҷангкунон муҳорибаро ба ҷониби Хоразм, яъне киштиҳои худро ба ҷониби Хоразм ҳаракат метиҳад. ҳатто ба ӯ муяссар мешавад ки яке аз шаҳрҳои калон ёни Кентро аз дасти муғулҳо озод кунад. лекин мин баъд Тимур Малик муборизаи худро бар зидди Чингизиён бо яке аз писарони Муҳаммад Хоразмшоҳ Ҷалолиддин идома медиҳад. мин баъд ба муқобили муғулҳо ҷанг мекунад. лекин саранҷоми ана ҳамин ин муҳориба ҳам фоҷиавӣ буд. оқибат лашкари ӯ ҳам пароканда мешавад ва ман ба Чингизхон муяссар шуд ки Хуҷандро ҳам ман забт кунад. ва дар Хуҷанд ҳам муғулҳо хеле бераҳмӣ нишон доданд. аҳолии маҳаллиро инҷо ҳам ғорат мекунанд, аз дами теғ мегузаронанд. лекин бояд гуфт ки ана ҳамин ташкили мудофии қаҳрамононаи шаҳри Хуҷанд яке аз саҳифаҳои хеле муҳим
صحیفه درخشان و این نمونه عالی روح شکست‌ناپذیر نیاگان تاجیک بر ضد اصطلاحگران اجنبی بود. اظهار سپاس برای اندیشرانی. واقعا یکی از حوادث و صحیفه‌های درخشان کتابی تاجیکان باباجان غفورов هم کارنمایی‌های بی‌مثل و مانند قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک. در برنامه‌های من بعد باز ادامه می‌دهیم وابسته به تجاوزگری خونخواری‌های اجنبیان خاصه مغول‌ها به سرزمین‌های اجدادی، خاصتا سرزمین‌های ماوراءالنهر و خراسان، سرزمین‌های نیاگان تاجیکان. بینندگان عزیز، از این معلومات‌های صحیح و تاثیربخش و خود برداشتن و برای بلند برداشتن حسی وطندوستی، خودآگاهی ملی، خویشتن‌شناسی و بشردوستی مساعدت خواهد کرد. اینجا بینندگان عزیز به انجام برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان رسیده ایم. البته با اندیشرانی و صحبت‌های گوارای استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، نامزد علم‌های تاریخ شفقت شریفов. تا برنامه‌های نوبتی سربلند و پیروز باشید.